The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi-wei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupoin rewlak. Just wow. Haka step arpoi terik nailar arjar pun riu kumba haka por san beji Ngut ki briu ki bawan dak Scooty pat Kawang yu petrol bom na Shah surok Shapo kapelau ka Ophis trekam kan National People's Party kabadan halachmia laong ba ki briu ki bawan Kawang petrol bom kila kadur bhai lade bat nakani ke jingja kamsem ladan kanu ke jingjulor shushu hadu bapelaj yakni khubor ki bor pulet kilawan ban penlong ke jing token Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya